Wero Wikendi. Nĩ thaa 12:30 Kigali Rwanda, 1:30 Asmara Eritrea, Kampala Uganda na Arusha Tanzania nĩ 1:30 cia utuku. New York America nĩ thaa 6:30 cia rukiri. London nĩ thaa 11 ciogoro na aja county ya Meru Kenya nĩ 1:30 ciogoro. Kagitaga nteto cia weru thaa 1 gwatanira natwe kirindi guru cionde cia Eastern na Kenya Central Africa gukurukiria na Kenya gukurukira decoder ya DSTV na Azam TV nthiguru no yonde tugwate gukurukira kiri mitandao yetu ya ukinyaniria tayo Facebook amona Kenya YouTube Wero TV tukwire buria gwatinda Kenya yonde amona nteto iria nkureterete ni cia Wero urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ukaria bonene gwikirwa kianza ori gukwirigeri kuoneka maandamano ntereu athuganirwa bana guchiethia mabisa basha gwikirwa mpene nyuma yabo kwangaikia muingi na njira ya kubaira. Siasa cha 2027 igakarate atwatega na ndene kiri rugono rwa gichunki gya siasa ogoro bwana Arua. Na Narua tugakuretera gichunchi kia mbere kia rugono rwa mwanya kuthirikira kwa ntigiri cha bori. Muonaniria wetu ni Runi na ningetwa Maureen Kinya na kairenge kuririkania ati ntuku ya Narua ni ntuku ira withere weterete kumenya ni mbio yongwa egukarikirite kiri mantu jegie siasa nthigurune yonthe na Martin Gichunge na etite na mbere na kuibangania nikenda kuretera mubango jua ntuku ya Narua. Tukiambiria nteto chietu ngavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Ithinkia ni ariritie ukiribure abore Meru akiuga nandi Meru netete na mwerekera jura batere akiaria ari kanisene ya AIPCA Kanthongo Mutuma ugite kiria kiriona ndi ni uritingu gyake aja Meru riu ni ataririte wega bwa ukaria kiri thirikari akiuga au nio matunda jawiti na mbere na Kinya Mirandi ekuoneka nawe akiaria mamburene oja mubunge kiri mangushine nonekete kuringira utongeria bwa ngavana Ojundebe akiuga au mbere Meru yari mpangene nenduranirite riboti iji. Gavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Ithinkia akiaria kiri kanisa ya AIPCA Kanthongo ni ainyerete utongeria bwa Ukristo. Kagita kara mwathani atoa utongeria turi bamuru yuyu wa witikyo bwa Kristo. Ibo kumenya Kinya mamorora ari kuo no arari wa muru yu lakini ekira mwiri wa Kristo aibu. Ekira wonokyo bwa Kristo nthao. Barabonde bawe ibono kiwa waitoko uje nono kianto bakamenya either oi mwambo ko itoko uje oi mukora wambereria kubanga otwiya oi konmani wambereria kubanga otwita mbecha kiondo onte kumenya nimbi twage aibo ya kanisa na ugete thirire kuoneka Meru neretete witi na mbere thirira yiyite Meru tithirire ti ni muntu ireti ni mwathani wengwa no ntubwathiri eunkubwirira mantu ya maingi ni yakarikite nitumbite kubwithia ngugi cia county nitumbite kwenja barabara Kinya kethe tutirari na budget kubwithia mantu ya health kubwithia mantu ya thoko kubwithia mantu ya biani bia michetho including kiani gitu gya Kithongo aja kubwithia manto ya urimi both agriculture na manto ya wanyama edia inkomenya antobanto reje ne barae impempe na kethira itira Kinya isiejite nawe mubunge Kirimangushine norete Ameru kwigeka ngavana Mutuma na nyorotera uma
ankuburomba na garurukeni urari kuna umenkorone chienu ntibutonga iri orongo thingateni to support mtu ukaria na uma ntabuta na ntabwa area na inyana arabuga ijaka ndathukirie tweta kwa Ruto na mbere iteguita nguge nya barabara yetu kuma Kamurita gwita Mbwenjaru gwita Kariene akathithia nyambere kura itwitite iringwa munya itu amuonere kagita kawe kiraito atekuringirwa kairi miromo yenu nume munya. Minister wa kigina ndene ya kaunti ya Meru niwe Monica Kathono ne ugete mbeta ni gutumika bwega na bwatongeria bange bakioneka kwigeka ngabana mutuma. Jetiko sawa, pesa imelindwa utiukora bwembecene na twabutanira mbeca bwega buratu utumira. Twakwigeka rukiri thasta nogoro. Bwana Yesu asifiwe. Antu betu ukabonia wendo bakuchoka iria wendo batukuchoka iria tanga. Bwana Yesu imaka na tema so tuba utu atataka ri dore wega ngavana na tuturi nyume kuru kiri thasta nogoro shekeria wega Maandamano zarazethirite za kibangirwa gukarika ntere cha kianza ikumania na ikarika ria mwana umwe kwerikana kwithwa ni mukari wa ntere jine zonekete kurema kumania na ukaria bonene bura bugweki ni mabisa baborisi kumantereu mabisa Kathomba ni bethirite bagiturwa guntu guku ni kenda kurikithio karia na kinya kurigeria winyangia bwanjira kinyano iriku na we county commissioner wa Meru akiaririria untu bubwa uge ni bombete na kinya kurigeria winyangia bwanja ya muthuganirwa wa kwethia mwana bakiuga bubone untu buteagirite ni untu tayari muthuganirwa ari rumande nkuruki ni arombete antu kurigeria na kinya kwa koti kagita kethirwe gakirita ngugi yayo nongerete na kuga ne bekirite mpene nthukimbithe 16 kumania na untu bubo mwandiki wetu wa Nteto John Thiga nethirite ambite campaign teriji katuonie uria gwatinda guntuku. Leo tumeshuhudia vijana ambao walikuwa wanataka kuingia Kiajai na kuzua vurugu wakidai ya kwamba wanataka kuchoma nyumba ya mshtakiwa mmoja ambaye alihusika katika kesi ya jinai ambako alichoma msichana mmoja mdogo wa miaka 15 kwa maji moto. Msichana yule ako mahali pa salama, amehifadhiwa na serikali, na mshukiwa na mshtakiwa amefikishwa mahakamani. Kwa hivi sasa ako rumande, kesi inaendelea kotini. Na ikawa ni jambo la kusikitisha ya kwamba vijana wanaweza kutumia mtandao kujaribu kwenda kuvuruga amani na kutaka kwenda kuchukua sheria mkononi, kuchoma mji na mali ya mtu ambaye tayari amekwisha shtakiwa. Mimi ninasema ya kwamba hili taifa ni taifa ambalo linaongozwa kwa mujibu wa sheria. Tuko na idara na asasi zinazohusika na kuhakikisha haki inapatikana na inafuatwa. Kwa hivyo haiwezekani mtu binafsi kuchukua sheria mkononi mwake na kuanza kutaka kutenda vitendo vya jinai. Kwa hivyo sasa tumewakamata vijana karibu 16 ambao hatuelewi wao walikuwa wanakuja kujihusisha na mambo ambayo hatuelewi. Hakuna maandamano hapo kwa sababu hakuna notisi yoyote katika polisi yoyote katika gatuzi la Meru ambalo liko na notisi yoyote ya kwamba kungekuwa na maandamano. Na maandamano hayafanywi kwa misingi ya kutaka kwenda kuchoma na kuharibu mali ya watu. Kwa hivyo mimi nawashauri vijana, tuheshimu sheria. Hakuna maandamano wala mambo yamekuwa hapa. Nasikia wengine wanasema propaganda, sijui watu wamepigwa risasi. Hakuna mtu ambaye amepigwa risasi. Sisi tumezuia watu ambao walikuwa wamekuja hapa na nia fiche ya kuja kuvuruga amani, na wamekamatwa na watapelekwa kotini. Na tutaendelea kuwa ngangari kuhakikisha ya kwamba kila kitu kiko shwari.
Siasa cha kithurano kia 2027 nitaka ikujukia mukondo jonge o buria ntukuigwita nyuma ya gikuo kia Raila Odinga mantu kathomba ni jonekete gukarika kienine ki gia siasa muno kirigite kia mutongeria wa nthiguru kinya nyuma ya William Ruto ro kwenda kuruira giti giki kaire kuga ODM ikethira irindene ya thirikari na ndiruarua nonekete kuga gutiwe agukira 2027 Ruto akiuga baria bakarungama akabathambia rukiri kainda untobo bukioneka gucokerwa ruo nene akiama ba ODM bamwe bakiuga no mwanka bakethira bari na mto ndebene kuruira giti kiu giti kia munini wa rais kinyakio gikioneka kugia mwanki bonene na kiuria kirikethira kindike akethira arikanyene kau 2027 jajonde zakioneka kumia karata eje ya siasa mutugikare na gichunki gia siasa. Nyuma ya gikuo kia Raila Odinga na metho ja siasa jategete mwankene jwa ngirijire mirongo irina mugwanja mono kirigiti kia mutongeri wa mugongo inde nkurikane ntuku ya mathiko ja Raila Odinga akiama ba ODM ne baugire siasa na twitite kiama kiao no mwanka kethira kiri thirikari-ne kana kiri murengo jura yukathie thirikari ndebo bate kwenda kwithira bareke ruterurega na thirikari kairi. Agosti tunapiga kura. September we are either in government or we are government. ODM in 2027 it will either form the government or it will be a coalition that forms government. Mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Nandikia kumenya kire atongeria baraba kumeria matagiti kia mutongeri wa mugongo na kinyoro gikarite thaiji Rais William Ruto na kwenda siasa ni wethira iketha kura na ara mutigire Odinga arena kathari mono Tantere Chenyanza Western Coasti Nairobi ichigo bimwe bia Eastern na kinyanteri mwe cha Rift Valley na Nandi ne tuigetua tongeria bakiama kia ODM bageta Rais Ruto gutonya kia mene kiu bakiuga mwankene jujwa ngirijire mirongo irina mugwanja no mwanka kiama kia okethira kirungika mutongeria wa mugongo. I can assure you that in 2027 we will have our candidate, ODM candidate, as a presidential candidate. William Ruto tunawakaribisha kuja katika ODM. Hata wewe Uhuru Kenyatta kuja wapi? ODM. Hata wewe Kalonzo kama unataka kuja wapi? ODM. Tuko chiarua mono Rais Ruto na gikenu akiuga mutongeri urare ngithimana na wekathari siasa ene jitwetete arari Raila Odinga na nande atyo aruga bo bangi akabekera rukiri mono. Ani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga, lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Very early in the morning. Wamepotea. Ama namna gani my friends? Ni kweli ama si kweli? Na sio kwa sababu ya bure, because they have no plan. They have no agenda. They have no program. They have nothing. Ni watu tu ya kuendesha ukabila, kupiganisha watu, kulete chuki, kulete hasara, kulete hasira. Migambo ewe Rais Ruto etejokeretwe na woro ni Edwin Sifuna ure ni mwandiki wa kiama kiu kia ODM na kimechokia na ugete bari tayari kuthimana na wekathari. Nasikia kuna watu wanazunguka wakisema ati ni baba pekee alikuwa anaweza kuangusha wao kura. Kuna mjumbe hapa ametuambia mtoto wa Simba ni nini? Watashangaa sana. It is high time for others to remain in that opposition. We are in it to win it. Na kiri migambo ya mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ya igoro nethirite akiuga Rais Ruto bagakabana na wende bene na akiuga nire akamenya nebo bau ni untu bwakire akuga no kakubaruma na nkoro chao itegweretwe kinyaka nini. Anatukana sisi, anatukana jamii yetu akisema sisi ni roho chafu. Ni matusi si matusi, ni madharau si madharau. Wewe Githinji ujue sisi sio roho chafu, wewe ndio umechafua roho zetu. Na ndio utajua roho zetu zimechafuka mwezi ya 8 2027.
utajua roho zetu zimechafuka. Kiuria kenge tutegete siasa neu thirikari ya Burundi beste komia monkato kinya siasa na bagwaterete Rais Ruto taura bogere mathiko na jamutigere Odinga ara mwandiki wa kiama kiwe Dinsifuna ugete Burundi beste teo kiama na kiuga nande atongeria ne batige kwengechania moringi kura inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. Left us in broad-based, we will remain. Si huyu Oparanya alikuwa mtu ya Azimio? Si huyu Barasa alikuwa mtu ya Azimio? Lakini kwa sababu wao ni viongozi wako na maono, tumekubaliana hakuna haja ya kulumbana, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Ndio tumetengeneza serikali ya broad based. Ndio tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko na tuondoe ubaguzi. Tunataka demokrasia. Sisi ni chama ya demokrasia. Na kwa hivyo tulisema serikali zianguke, tukaingia tufanye polepole, tukafanya 10-point agenda. Hiyo 10-point agenda ile tukakubaliana na hawa, hiyo ndio tutaitimiza. Kuna wale ambao hawajui hata candidate na chama, wanasema ile symbol ya baba, ile chungwa, mimi nataka ule wa chungwa. So mniambie kala ya broad base ni gani? Na symbol ya broad base ni gani? Mtu akitoka kule mashinani aseme anataka mtu wa broad base, unampeleka wapi? Hakuna candidate wa broad base. Broad base is not a party. It is not a party. It does not exist anywhere. So what we want us to understand, leaders should not bring confusion to voters unless wanataka hawa candidates wetu waanguke kura. Ikifika 2027 na nyinyi mkugangari, you can either form the government or you will be in government. But we are not going to be a party which will be out of government. Mudiene narwa jokeri nga mwaka jomwe kumarira kithule kende kya jokirie wathani tamonini wa mutongirwa mwa kumakiri ura wari kurigathi Gachagua ai Kithure Kindiki kiuria kinene ketha Rais Ruto ageta na wende bene siasa inde twitite ni untu kuri na ngutu ate kiama kia ODM ne bakubia gite kiu na nande ne tuonete atongeria Bamero bakiuga bo bakagwatira Kindiki na njira ya kwithira bakigwata Rais William Ruto mbaru siasa inde twitite bakiuga yu ni njira yonka kia kuonokia Kindiki ni kezi gwateko kagwa Kasongo aende 2027 ona Kasongo ona Kindiki bonde be mutarone kenda tosevu Kindiki rais wetu Mumeru imwanga toko Ruto 2027 nikenda bageta BPO no yathira ngugewe anenkera Kindiki rais wetu athani akuringa vyama areta mwana wetu Kindiki amwevia number 2 gitikira saitoti yao nakyo ate bote konganya gitiku ni bukwatiga nageke atugire kingi kirimene nderengi rushi bwina kyo already utigirio nyombe ku itokarombe kwa muturi kiripotera ntitosheweru weekend gechunki gya siasa reakwari eto ni mutuge kare athuganirwa bana baria baguchiethia mabisa barwangirwo ũgima rwa SHA ni bekiri mpene berigirite gukinywa koti ntuku ya rujo bana baririkana kuthiurukania na machine tere cha Tharaka bakiairagia kari na kubanenkira kinya receipt chiorongo bakibera ni marija SHA bakuria baingi bakari ni batigi bagitara thara nyuma ya kunenkanira mbecha ciao kiri athuganirwa baba bakithugania uma ni mabisa basha mwandiki wetu wa Ntoto Martin Mugambi na Chekinya. Tia mwamba ntugo meno wa Buran Mirongwena. Na baadhi ya vifaa ambazo wanatumia ni simu za mikononi, tarakilishi, kuna mavazi hapa, jezi ziko hapa ambazo wanatumia, na pia kwenye gari lao wanatumia nambari ya usajili ambayo si ya kweli. Ngeya mama na ukegwa baithirite bakianganga anterino cha Tharaka wakaita kamieri yere bakibitaga mabitha mankia maya ugima bamwere SHA aba ombite kuya kari nkudo anterino na babai bamwe baraba ombite ikuywa bayukia kabambe kira bambi kira namba bambi kira star 200 322 star 50 star bambi kira pin ya Mpesa
ndabauria yambi bambiri ku activate card ndayo ndekira pini ndathoma ndabauria abu nigatumirwa ku bambiro gatumira wau ndasendi ngusend ndabere tikuthi bambira rete thimu ndaberari ndabuta bambira tekira kairi ndekira kairi yauga nibo tukonekta bera nibo tukonekta ndekia 50 wigia pini no kabathire bambira sasa no ndo bwatuma seno imwe gwegani akuthi abuta ndake imwe ndatuma mbecha thimoni muntu ambira ngutuma mbecha ambira we ndamonti kuchiona ndikarakara kana katumita ndakambia nengera mushere baba ikambecha ndakantia sakina ndio baguri wa chimbesha lakini kana mushere ende na chaka mara ndimo itiko ndata ndimo ndimo akati kurutira dadi ngadi mo itiko ndata itaka mbendo chije nduje mpesani kuingira ini kale nenu inyawe the antano tinamba kale nenu nonto no ne aguro tere aganya mora gwa wekera wetorori ikonde thigagia nako nkienda akuringa micha nkauga lakini utie gikiro bitano ni intereti ya kibonga na kuingira gitoni kyangu emwe beterete kurugurwa mthitango ntuko yaro isisi Gwadharaka South bwana Stephen Mavina agikojera ontobobo. Aliweza kuwakamata washukiwa 4, wanaume 2 na wanawake 2, na wako hapa na siwezi nikajua majina yao, wanatumia majina bandia, lakini uchunguzi ukiisha watajulikana ni akina nani. Kiripotera weru weekendi kumantere Gwadharaka Bitua Paul Gwakabithe ni kuma kirĩrũgano rũu nĩ tũkuona kanya ga kũnogoka endi tũgĩcokera tũgakwiza na rũgano rwa mwanya arwegie kũthirĩkĩria kwa ntigiri cia mbũri ugeta kũraja. Athi pharmacy ria kwina serious body ya mawa ni bakubugwa togeni bwinthe kire promotion day Jumatano tariki 5 kwambiria thaijiriro kire arimi bonthe bakaigwatira ndawa cietu cionthe cia kugira ta Habikil Colopa ya 200 ml, 500 ml na 1 liter na ya tunyomota Metador, Digrimax, Password na magorija nthiguru. Riongera nduka yetu Jumatano tariki 5 na wigwatire ndawa irio kwenda kuma kambuni-ine mwanya mwanya na magorija kuguna mubuko jwaku na yewa ta t-shirt na dust coat. Kumenya nteto nkoroki ngathimo namba 0792 148546. Karibuni Athi Pharmacy Maua. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Hamwezeni wait? Bei Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ogo Kinya, karibu koroka.
Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Aya, nitakwaya. Kinya uni ntenywa kwika mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria revire urugete chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha. Turugiro dai. Lisha? Orai. Ndao. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Gachai ko gakodongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Africa Eco Locked on Weru TV. Weru TV is now shining beyond borders across Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Malawi and Zimbabwe on Azam TV channel 342. Africa Eco Locked on Weru TV. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 nka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na incho ni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amiro gwita ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kuetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium.
Hujambo. Welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Ingo kugwata ogeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwendene aweru wikendi na tugita kagita gatikuraja ni tukwirite tugachokera na rugono rwa mwanya na nande kagitene gaka gatwite rutere rurungi rwa studio tugwatanire na mwandiki wetu wa nteto niwe Dorcas Wakaria nikenda ethwe agitutamburukiria mantu jaria atubangirite kiri rugono rwa rwa mwanya. Dorcas, kanyani gaku. Ni bwega sana Maureen ojugo bera mbitagwa Dorcas Wakaria na nditaga ngugi owaja kwa weru ni ura nditagira rutere rwa radio kiria gyankuchiririe kugita rugono rwa ntigiri ndarikanire ngikura nontu nchiariri rutere rwa buri uringitega riria wizite ujuri kinyakira chene ara mwitu jwankunga jo kwambiria nuonaga ntigiri china magari jau na chingei ukona ntigiri nyinge chiekiri magari ne jau ikamatite mpoka, ikamatite carrot, ikamatite ikwachi, ikamatite mirigwe mingi ndachiuri na nyomo ichietire na ndageria kumenya ichi akaraga ntere iria chia buri na ndachwa some few friends ndaboria ndageria kuboria intureriku kana ina kumba kwithirwa gwatigirwe na ntigiriji itwa indakarire ndi ndirerezwa twamenya ntere iria chia buri nture ne anari kuna ntigiriti nkai ndajukia rugendo rwakwa ndeta ndio twakarandi na arimi baria batutaririe nikibo kinya ikithiraga bethirite batigina inkai uchiao no kumenya gichoki gya ntigiri gitithondekagwa mitiri kwina muti jo mwanya muno jure jithondekaga gichoki gya ntigiri no kumenya iririwa ikirikanaga ichikwana kiantu orenya machi ntigiri uti ukura wikarori ivite ukigrow young ano kumenya niki ntigirinka yakanirwe gwitaga koromone kenda kumenya jaja na jangi ja maingi dikira rugono ruru na giki ni gichunje kya mbere kyaru. Ni akamatire Jesu kagita kawe gutonya Jerusalem kionaniria giokiri tigiri gintu kia maana no ke wona inye kamatire Jesu rito tumejuka ya wasiwasi ninyo mondi tingoge kinyarere ne ririomo ikiomeria mpurwa kuritwa maronda na kinya gutejirwa miakene ya 1980 nyomo iji yari abata muno ekiringithanwa na nande nontu ne atumagirwa kirengendo ukamati niyo eritegemeo yo ni okuthamia gintu kwenda gwitite oro witite ntigiri ketha murigo witite ajuke thaiya kwenda gwitia ngari ugekero murigo kagiana thamine ikagu ntigiri niyo eritegemeo yo ntubu no ntu ya naru ndatindo kamatira bangi kagoto au ngemuikairia ara gwakirwa
nkiuma ndono ngiambira nkamatira tumate tutwa ng'ombe ombikiria ntwama ukaria nja nontu ni erikanaga ina umbani bwa kumenya riria gukwenda kumira ogwati na kinya mantu jori mimiundene girie kona thina inyo mithekete na njirene ukaigwe kiringa nyuru kana yanie wone kurungi kama tugu karaje ke kwenda gucoka kwi science ekuonia kwina mi ukona ntigiri erungama kwina either njogu kana gintu kingi kiri mbere kwau ntigiri ni sensa muno kwina danger nyomo iji abatane kaitite na mbere kuthirikiria bururu kumania na wamba bwacio buria bukumania na biashara ya uthinji bwacio na baite nene ya muguta jacio jure jo gutumika kuthondeka into biorembo na ndawa chegitene mono mono tinyama bakwingata baringata migutera bakua ina ndawa ira bakurita nyingi mono mono onyo kanaka bakwa china cha cancer mbati ura bakuja kugura mutigiriji na jojo nija gutunyana bo tunyana nonto bwa mbucheri ira cia ruguriro cia kuthinja ntigiri icio ciutuma ntigiri nyia Tirimana na mukuru Silas uria wambiririo rithi bwa ntigiri mwakene jwa 1983 miaka 42 nyumene no bakurithia ntigiri iji no benoruru kona nyomo iji agitumie kithira na kuthirikiria bururu ndathiririria class 7 lakini kuringana na uria twari na thine nyingi kithomo kiarema na mwathani andetere ithuganio ria kwithwa ndina ntigiri ndambanirie nacio 1983 ndambiria gukamata mirigo nkinikaga koromone kuma au ndaka kanyomba kau kuona au ndagura mwekuru 1985 ntigiri arandethirira mukuru ena show 1985 irio ndejire ndethire na ntigiri itwethirite nja ina thina mono indi ntigiri kuri antu cia twitire ndirethire na ngari imwe turacwa ngari ingi igiri turagea ngari ithatu kwira uju endetie ntigiri nyandauga mpane nontu ntigiri kugitate nontu ntigiri kwendwa ndamwiraga bendetie ng'ombe atigai kintu kiria gigwitite antu gia gukinyia antu gugita njai makosa ntigiri kagitaga tene yari ta muthaka wa Nandi ari na V8 nontu yajukagwa totonga mwari atingi gambwa ni muthaka wina ntigiri ya murega ntigiri ba batu igitaria tu twigurana mwari ataka akaigo guko wina ntigiri nontu nakumenya muthaka uyu akomba gwita muthungumi akaigwa bakwendete alvaruginya bakwende ginya ari bathatu ntigiri tene yari abata nontu ni etumagirwa gwikia ekuru mataniti kutharimwo na nkenke ici atwikaia mataniti mam wajaua witite kuewa inya kana gaku ugatandikirwa matirisi ntigiri anari ira tukumurika yaijikene gwikia mirigo kinyaga koromone no Nandi bonda bonda na ngari ni joketie ngugi ya ntigiri na tebu wake arethi bacio bare batigere bakai bariuga iritigere inkai ne chiengirwe thokone ya gakoromone kinya thokone ntigiri nkane kana gwe thokone kuringana na uri chithwa jina mantu akari inukwera we itendaga kuringana itabia ciayo iketo jina tabia ite kuretha mbica njega antu baba bangari mono ibagera yo twita inyaramine sana bakiona ntigiri ya gintu kiotheri mono tweta thokone na ara Nandi tukerwa ntigiri yangani gutaratara tukageria Nandi kuga twakirwo inya antu amwe na tweta thokone ntigiri gatonyithagua antu amwe lakini untu bau inya mwana arua butojura Nandi ndi bikibiki ikweja na ngari chieja ichoge atumire Nandi biashara inama umenyeri bwa nyomo iji abata bwakaria atia nukuna mujuju na murutira mujuju thwaje jindawe ntigiri ukameaga tu ya muri kijugitirite ukameaga ntigiri uwe karakara ikabwa ikoma au gukoma muno ntigiri utegui gintu kia maana no ja ng'ombe no bati omero minyaka mutu ntigiri utekio utomeruga era inya chugu bauga ntigiri yomberwe ere kugitate ire ukara echo nangwa lakini bo tebu bakuona nyomo iji abateka thira nethirikirie buru ni bathondekere ikundi bya gutetera inkai iritigere gwatanira nani Dorcas Wakaria kiri gicunje gietu kia biere ntukwerujo tumenye uria bagunikite na ikundi bibi
Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayub Bundi ni ariritie ndwaria mwanya mwanya iria ciethirite ikiarirwa ciarirwe na kinya ikwarirwa mbunge ciegie murimi. Ayub augite tayari rwaria rwa murimi wa kawa ni rwakurukirwe na nandi ruria rurio ni rwa mira nyumene ne ithurite bakariria kinya avocado amwe na kinya kwethirwa ire kethirwe kiguna arimi ba matunda ja. Spika Bundi na inyiritie mwerekera jwao ne gutigira arimi ba imera bionthe ni bakaritwe na urimi bwao. Spika wa Meru no Ayub Bundi augite na kugonga thirikari ya kaunti Meru nondu bakuja na thuganio ndakwenda kuweja na miti ya mibukando kawa na makandamia mitireke gitetheria muno ngukiria mwingi jwa Meru. Then ndombe antu betu na kwinyio kunene mbere atiri let us prepare marinya yetu ya kwanda kawa ya kwanda mbukando ya kwanda nkandi niontu miteu imite tukaria after 3 years netigure nchiaro rikeja koguo ankwenda kuwa county government ya Meru ya tongerete ni revenue sakatoithia nkembuge bwega ngavana na inkatho nyingi na department yeku na mbunge yetu ya Meru nontu bwa witikira na wikira mbeca cia kugurira wananchi mitiu nikenda tubaita thinene ira bena cio nontu tinjirengi ya gwita mwananchi thinene tia kumuonia uria kagote samaki antu akumurumia samaki na ikio nkuona nandi ngavana wetu na mbunge yetu ya Meru na executive yetu yonthe niongugine ira bagwita ye gutetheria mwananchi omba kugwate samaki yewe tiarumwa samaki. Amona bubu akiwa wathomera mbona ndi bwirigiri kwarirwa mbungene mbugitha bwitetheria muno kirima ndu ja ndiba mira na kiunya kagitega ka watho bongi bwijite bagutetheria kinyabu kimera kya mbokando na nkiuga ati ibwega muno thai mbirwere mira nirombere witakire antu ta mashina nara na antu bayana maoni jao na mbuge undi na umabu nene nkuona mbirure gatethia antu betu nontu nkuona nande baba ture bakarete antu bamira ibakuwa twaranirie ikaja kwethro tio antu baba kuwa bakenyu sheriere mira then utio bomba kwethro bakuwa twaranirie kwa ankwenda kwire shimwa betu mbere ngavana wetu na mbere antu betu ba Meru let us support mbirure mira ikuruke nikenda antu betu bombo tetheka na boja ire mbere ari mbetu na boba mantu ambokando mbere sheria yao itayari kwa inyayo ikomba kweja mbunge kuma ntariki 10 tugicoka mbunge nikenda yomba kwaririrwa na siri ikwa ke wananchi na bomba kweja na maoni yao nikenda mantu yombo kinyanira. Ayub Bundi awite matho jajonde jethika nikenda gutigira ati kimera giki githwa gitegerwa kagitegara kimundene kukura kwakyo na kinya gwita thokone nikenda kweberia antu baria bena guru kwendi into biria bitiko batara thokone. Sheria icho ndio tukuthithia kuma sheria cia mira kuma sheria cia murimi mbukando sheria cia kumba weka mantu ya kathingatirwa kuma igita ria kimera kiria kiambiririe kura kiambiririo kura na manka gya kinya kwendia nontu nayo kethira iba tuwita katero ile akatero kiuchietikirwa muno cieje igatonya mwanka miundene na no tukwenda kumaria antu bara miundene gutuika bari etere into biria bethokone antu betu bakagura bakabanenka area na giciriji tukuthithia irazima chithire china mwanya jo munene muno katikati ya murimi na muguri na thoko na bietete na still mratwe giciria iji itukwenda utheru wa kimera giki nontu bana harake gatumirika. For example weya kethira ni egintu ya mira ni batkithurwa packaging yeyo ikethirwa ebui nikenda siri nyoro kamethingata nara yumite akone gintu gikega kethira imbukando tukomba janande aferungikite kwendia mbukando tukomba gwitikanire tukatha twina timu ire kumbotega ikamenya mbukando cia Meru ikarugurwa gitarire mwanke gitarire nikeno tutigete kwendia mbukando itikuri mbukando itithongi mbukando itina quality igeta yacikinyire thoko ni igetuthukire thoko era tweterete thoko era nene kwa lazima turegulate. Muthuri Muriuki Weru weekend muthuri wa Kangangi
Ngeta na mbere na ukumenyithia nteto ne ati magita zaria maingi anane bethagira bari na kamutugo kagwikira into ndene ya matu nyoro na kinya ichunche bingi bya mwiri onare ontu bobo bombekia kuoneka ta ontu muchiari omba kwethirwa kithangikira wewengwa na kinya kurita ende bobo obomba gwikira mwana ogwatine bonene kuringana na mataro jandagitare muchiari ati batere kujukia ontu bona otho ende abatere kwithira agikia mwana wawe ndene ya sibitari nikenda omba kutungatirwa na kinya kuritwa gintu giki no utaramu. Ndenda kwariria mantu jegie ure ana betu bekaira into na rabi bitebatete kuthwa bire kana ura tumba kuga foreign bond. Foreign bond uranko areria ndeareria ura mwana umba kuona nugutara njugu ibo kuthandura nono mwana ajukie kira matu kana mwana ujukie kira nono nyuru kana ukethera mwana agitere matrix ekira nyuru na ndigio gutumi kwenda kwariria mantu jau nuntu ana betu ibakutha bena thina jau muno. Kintu kia mbere ndenda kwariria mantu jegie nyuru. Now ukeja kuthaibo kuthandura nono kabo gusaura nono ukona mwana ajukia nono iria ukethera nekire nyuru na akajukia mitutira nyuru na agatonya mwanka nyuru ndene. Nenda nakwira mutegeri wako kana musiari uju ukeji kuona mwana oku agwikira nono nyuru kana akujukia kira mungau matu. Kintu kia mbere ubatirite kuthithia ikwitherwa ukambiria kungangana na nono eria ukambiria kungangana na mungau jura wengwanja mwana wari araisi agwikira gintu nyuru mwana ora mwike sibitari daktari atana na mwite comfortably ndaika 5 ndaika 10 kana kare igaitirwe na gatitho akeno ogua indi mwambiririe na ndigugekira oguo nja mwana ora inya kinya sibitari ile wethera mwana ora inya gucooperate kinya etera itwa gutiombikika rimwe guka mwana ora gagetekirwe ndawa inyamame kenda omba gwitwa ko ndingienda kuria uju wethera mwana okunekire gintu ja kiunyuru kana matu we muchiari ugote awe daktari tiga kungangana nawe tiga kungangana gwita gintu kiria mwige sibitari agita nuntu na mwana ora tage ogua daktari atamenya njirere akamwandu nayo na withindeke ngano na gwitwa na bwanenja. Number 2 nkende kwaria mantu jegie ana betu itukara twibere nsana mbecha na mutegeri okwankwire uju nuko na mbecha iji itukara twine nkairana mwana arira omera kababa 20 ukagura ngumu ukangiranga lollipop ukaguranga biginji na ndo munenkeranga 10 omunenkera kirungi omunenkere 10 please etha no kwenda kugwigia mwana okuna mbecha na te mbecha ithongi muno na ndimo nenkere kanuti nyake kana magana jairi nuntu na ndimo joke ba munenkera karungi shilingi 10 shilingi 20 akajokia aure agusethanio akona kamekire kanywa na ndi amekira kanywa ndimo mwana ageta gutindania inya mbecha ira ikanywa ukethera rimwe aure agutindania ura gukuchemeruke athithio mbecha ira ura yukare kanywa erumago kwenama na ye nama mbecha ira iri othithia mantu jairi 1 iri otonye kinyo mwere meruke. Number 2 iri oimeruke ina mekiu. Number 3 iri oje turire aja mumero niro bukona bamwe ikinya to an extent ukethera mwana no rifairo anga Kenyatta anga nuru anga ikuma au anga ibocho ambulance bomwike Kenyatta no na igantu kaninti ni mono ringi obako avoid na ndi ngiuga na ibatige kwerenchwa na mbecha no kumonekera anga kirungi anga mbecha karacho no kigutumwa gatonya ngaramene otuga inacho na ndo kura wite Kenyatta ino mbecha iwe geta gwitiro ile owero wite anga na ino geta gwitiro no tuni ni tire na areti batikirite na mwana okuna okeja kuria raise akomeria nyomwera jaiu mwana na gwato na mbere ndeje bomuringaringe mugongo igati ukabone gwathi na mwana no rero urongi umenya mbeca ni remere aja
kukona mwana ora no karaki tamata aitaikaga kukaragi ukona gwintu ura muntu akorawa iro menya kwimbecha remerete aja mwana ora ngino omeraia na akiendelea mantu jawe ni na merekiu na keja akwirindira mererie mbecha kana inkomeretie mbecha na atina mantu jaja unkwariria mwana u nawe mbecha re na makiu ite mantu amaingi within tuko ithatu inya ukameona ya umeira na kioro kwa ndengenda kuuga itotige kunenkera na mbecha na mwana noona akumeria mbecha jeu na ukona ora kugeria kungangana gutaika na guitamata na gukaraingangana ndenda bumuringe nyuma aja umuringe nyuma ou ena mirete ou wakara bwe muringa ou egatiuka ukona etiuka yuma baome mwikie ni sibitari daktari beto beno juice nyere merete bakurita ende kwina moyo mbakuthere merete ukona ukiwa ka utomatume sibitari chia mbere kwou ana tukangangana rira into ja bibi atonya mwiri kungangana kubaita Akariba mujojone bari na mateta kumania na kurema kwa gwikirwa rami barabara-ini ya Ntere ububwizanitie na murandi jojo kujukia miaka jutarika neara nandi borite ngugizi kwithirwa ikirika na mpweni kenda bokuthia ugendi Kakimutegi na Chekinya. Akariba wandia kiberecha barabara magira njira ya kuma mojojone kuthi Ntugi bakutheta nonto bwa barabara ino ikiraba kuge wikirwa rami mianka kathomba na mwankira thino yikiritwe nuchu araba gutariria thina kathomba iraba gukurukira muno thino kwambiritie kura batu atukuwa tukinoka muno njira eje kuthithwa o miaka kwi ina neti uyuraga kera ingi nandi kinya ngari turona bagwita irathiuruka neria na kinya twataga nandi kinya thari bathithitio gatara ndure ni nji cia njira eje itekeri njira ruju rwaruma mwanka kwa karinga rutina antu akarabatie gutonyera rurita nandi rwa kinya ra kanisene gakando rweta rugatonyo urukagita inya kanisa yongo antu bationa gwitira itukurigara ketha kanjira eje itina mukaria uria umba kuija gukagua kinya mujumbe ja kuona njira ne ategwita tukoria nange mbecha igwigwa gukerwa njira ni gwakwa na igakwa ri kabatu tutikuthithirwa yeto yojura rimwe kinya Ntugi jau gwakwa na ndengetie gwakwa rojura tukuruka ira ngare gwa tumbo kuruka nonto kwona mugujo mwinge muno jojo kena mero jojo na mairangeti nekwa na inguria thirikari tegere tuthie njira nonto njira yu maira mwanka kitamine nare na njira ni athire ramia ne athire tukaire kuma Ntugi kuja mwanka kando nethira kaire nethira yonthe na barabara eje mwanka kuma mujujune ethire to mwanka wa tumutungio kithingo no yankite lakini ndenge tewe thithwa kirinde gikunogera njirene tutikuona kurithia tutikuona ukara tutikuona ukurukira no ntubaura barabara ethuki neri na rinya riraja muno aja kuritera minio ira tukuona yekeri itekeri tenge ndirene na ara kienderu ni akibwega yeje nioge kurabuka ugachoka machaka ara nyuma twachoka nyuma ara machaka kinyera bukete ntie ketha bachokeria naja yoyo ngwa ya kinyangwa Ntuku ingano na kuorete kinyara mira yekeri ntiira mye muthemba gani kathira na Ntuku inkai na rende Akariba baba kuromba barabara ino thirikirwo gutigarite kaingo bomba gutetheka na barabara ino na batiga kunyamara buraba kunyamara thaino na itukwende thithwa araka urakumbikika nikenda tuone ara tukaumaga tumaireo kenda twitaga Ntugi twakinyarami na ndi ni uturigari muno tugoria thirikari rero gete tutegaga rimwe ujuria na ire ingi ciojurire cionthe tonto jauga kando primary school ngare kwa tumba kuona moko ura kwa ura ndi batite batwekera minusu endi batwate batujuriria gwange tontorera tukwandanya kwandangia miriko kwena magantuge au tutiumba kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera wero wikendi nyo kambitaga Ki Mutegi
Ore nthiguru ikwibangania ni untu bwa mambura jogi mana rietu aria chomba One Health mambura jaria jerigiritwe ntuku ya rojo na ndi mwingi nezo tari kugwatanira kwa kwe na thirikari kenda gukandana na mirimo iria yezanagia na nyomo cia ndithia mirimo yezi iria izikene na rietwa aria kimoni eta zoonotic diseases ni onekete kugwata baingi ontu na ndi thirikari ikugeria kurwana nabu. Nyawaru kirigagiro ukungura ntuo ya One Health Daktari Erastus Kana ke urinde director wa mantu megene na ndawa aga kaunti Meru atarĩrĩte gĩtũmi kĩa mũtaratara ũyũ kuga nutethere bunene gatiga antu ndethia na mara matuthiũrũkĩrĩte kuthire thĩna ĩrĩa yĩthirĩtwo rĩo mono mantu megene na mĩrimũ. One Health ni kuruta gwĩkũ kweru kura kujite kura tukuriki kumenya mirimo ya antu mingi yumite kri nyomo ira twina cio ketha imburi kana ng'ombe na kuma kri environment kana miunda kana matura ya tuthirũkĩrĩte kana kitambo department of health na department ya nyomo ira twa livestock na Kenya environment ira itangwi o muntu kana o department katangwi kiyongwa lakini kuma I think a few years ago tuekuona mirimo mingi ya nyomo no ya krianto na nengi no ya krianto no ya kinyomo tukarianto kana tukagi ogima bwanto na okaria ogima bwanto ni gutumira tote ukaria kitu tumaira masibitari tubukaria tumaira madaktari ba nyomo that's a livestock department na tubukarikinya na kutheria environment chetu that means mechietu na kura tukarantuko chionde ikagitani wakara na barithi bakuru utigagiri bakwira ndeithia cio kiri nchancho kendi gachancha gotwigiti koretera mwingi mirimo na gakinya ntu no bakiromba utigira batiko thina mbere na kuria nyama cia nyamu inkuo. Na hizi magonjwa inatoka kwa wanyama ikienda kwa binadamu. Sana hii magonjwa inakuja kwa sababu ya wanyama kutotibiwa vizuri. Kwa mfano wakati unafika tunaambia watu walete mifugo kwa chanjo. Chanjo inazuia haya magonjwa kushika wanyama wetu. Wacha watu wakule nyama ile imepitia kwa mikono ya daktari akague kwa slaughterhouse, na ndio tunasema watu wasichinjie wanyama nyumbani. Wanyama wachinjiwe kwa slaughterhouse. Na wanyama wakifa wacha wazigwe vizuri. Walira arimi nabo bakoromba guketha maketha mahorera mauma kana bakauragia maafisa ba urimi kenda kurigiria kinyamara ya aflatoxin ya ganthiguruni. Aflatoxin ni challenge mwana na mono ge food security mono rutene na serious food aflatoxin ere jano ntubwa uketha irio bieto bitekinyetie kana waketha bukaraga kumia mwanka arakubwirite kowe ketha mpempe chiaku kana mwere jwaku jokinya rio ketha eta wete obisi ya agriculture bwathima bakwira mwankara ukomia oreke kumia jokia sample obaikirie beta bakuthimira nikenda omba kwithira abage wetekeria store mpempe chiaku. Susan Muthoni uri county health promotion officer aga county Meru ari na ntu mweno kiria kariba county Meru kurigiria mirimo ria yuma kire nyomo kweya kire antu tio twita zoonotic diseases tomba guteki jukumu tore tio community wana tore ko make sure dira ng'ombe yakwa totera merete nthime kire development tuka make sure tukumenyera masingira kana environment ya tore tutigota mikebe tutio contaminate environment ya tore na ria twategera kire agriculture tuka make sure irio bieto birato waketha kana birato kubwirira nyanya na itunguru tutirabwirira twikia thoko. Kiripotera nthu cia weru mbita wa John Thiga. Ni kuma kiri rugono ru ni tukuona kanya kangi ga kunogoka tugacokera na rugono rwegie akari bacogoria kuoneka bagikatha muno Jiji Murugara.
Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Mwazeni wait. Bei leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Leo premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Kuma gatigatiga ntura cietu na ramajani jari magwa o kibura kiri na rogono rwakio aja yetu sako itwitikitie gukinyaniria kiroto giaku na gukwa kanya gake gakagukiria urimi bwaku turi na loan champwe interest rate ite gukwinyiria na njira imbuthu cia kurea no ujukie loan rwa igitarira aja ukarea na miaka na utikugitwa mbeca cia mweri no urombe bisi kana emergency na majani jaku no ukarea na mwaka bonus advance ugetaira bonus payout kana kinyawi gwatire chap itina garanta ya kugutethia guketha majani jaku yetu sako ni gukiria arimi gukiria iroto nonturia majani jaku jakuraga ruju rwaku no urukuraga ni untu bwante tonkuruki turiongira rwangine rotururero ya kwinagwe kana uturingire thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kuetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Africa Eco Locked on Weru TV. Weru TV is now shining beyond borders across Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Malawi and Zimbabwe on Azam TV channel 342. Africa Eco Locked on Weru TV.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ere monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Amero ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tokarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Si niliwaambia? Halo, niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial star 423 hash. Kiwanda kia majani kia Kiegoi kiria kiri rungu rwa Erimare Nyambene ndene ya Igembe South nikio kionaniria kia majani ontuku ikauma magirija mathangu jama na keni za kinyaga kiwandene ki kuma miundene na nyuma ya mathaja makai ezaka kurukira utaramu bwa mwanya kuthia mwanka kijani kiria gikauma na njira irayomba gutumika kiri thoko cia ndene na ome ya Kenya. Kiri rugono rwa mwanya mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi ni agotwikia ikinya kwa ikinya kijani kuma mundene mwanka gukinyira gikombene giaku na gikene gichunchi kia bitano na kia muthia kia majani za thondeka gwatea. Nyuma ya majani gusagura kuringana ngrendi nande itagalire muthia ni sample ijigo kinyitwa kiri murungamiri kiwanda nikienda ajasonko na bwega na kujaonja akijaguanithanagia na ja iwanda bingi. The final price ambayo huwa tunafanya ni tea tasting hapa. This is a quality control room
na hapa every hour kiangalia, kuanzia chai tumeanza kusiaga saa 2 lazima tuoje chai, saa 3 tunaoja chai, saa 4 tunaoja chai, saa 5 tunaoja chai, saa 6 tunaoja chai. The whole day, every hour we have to taste tea. And the testing, we have to test and rectify. Tuna test chai, tunarudi kwa process, tunarekebisha. Tuna test tena, tunarekebisha. Hii ndio process ambayo ni muhimu kwa Kiegoi Tea Factory, na in fact ndio imesaidia Kiegoi kufika mahali imefika. Tunaoja hii chai hapa, tunaangalia kama iko black na iko neat. Ikiwa black na neat, hiyo ni character mzuri ya kuonyesha hapa. Tena tunaangalia hii infused leaf, tunaangalia vile iko, kama iko bright, then hiyo chai ni mzuri. Lakini kwa kikombe, hapo ndio maneno yote inakuwa. Tunaangalia kama kikombe rangi yake iko mzuri, tena tunakuja tunaoja, tunapata hayo maneno yote mazuri. Kuja onja ni na muromo ti mashini. We do it, hiyo chai ambayo nimeoja namna hiyo. Hapa kuna maneno nimesikia, maneno mingi. Hiyo tunasema maneno 31. Nimesikia hiyo chai kama iko bliss, kama iko strong, kama moto iko chini, kama moto iko juu, kama iko na foreign taste, hiyo yote naipata nikioja hiyo chai. Kuna mjadala inaendelea ya mashini zioje chai. Huo mjadala ni quite interesting, lakini mashini kuoja chai itakaa ngumu. Wale wanunuzi wetu wote wananunua chai, wananunua kwa kuoja chai kwa mdomo. Hata sisi Kenya tukisema chai yetu tutaioja kwa mashini, bado wale wanunuzi wa ng'ambo wataoja chai yetu kwa kutumia mdomo. Maana chai ni ya kukunywewa na sio ya kutumika kwa njia nyingine. Kwa hivyo kama ni ya kukunywewa, lazima mdomo iseme ndio hiyo, ndio quality ndio hiyo. So huo mjadala we wish kama kungepatikana mashini ya kuoja chai na ioje accurate, lakini hakuna mashini kama hiyo. Kiwanda kigya Kiegoi nakyo ikimwe kiri iwanda bila bitongeretie kuthiene majanja mega ule baba ingi bajena ritora gisomba ta quality grade tea. Workers na staff, they are dedicated. Sijaona team dedicated kama hii. Inafanya kazi ya mkulima mchana na usiku, inatoa the best tea, the best quality. For now, Kiegoi quality ni mzuri among KTDA factories na hata among other factories. Tukathirikiria gicunjĩ kĩu kĩa bitano na ũrĩa bangagwa na gwikwo thokoni. Akariba chogoria na marani borete mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara gweta na mbere na gutetera mwankajwa kaunti ya Meru na ya Tharaka Nithi muno na aria area Ellis rikuoneka gukuchanirwa ni aria bakathete mubunge ujo ni tagari ari bakiuga siasa bange banteriu kinya bate kuoneka no kabetete na mbere na mantu jange ezate kubaguna. Kundi kia nduke mbithi ba kaunti ya Tharaka Nithi gitongoretwe imo yuthi ndorini mwinjao wakiri munini na mutetheria wa twana twari bataranetie mathina nkuthomara na bari bagukurukira ntuo gwa ntuo maturani. Pad ni kama luxury sasa imekuanga hivyo, pad ni kama luxury Tharaka Nithi. Sasa na mtoto kama hana pad, kama anatumia blanketi kujifunga, that means haezi pata confidence hata ya kwenda shule. Sasa hii na kukosa pads inapunguza pia confidence ya wanafunzi. Sasa inakuwa low turnout kwa wanafunzi shule. Unapata sasa huku wengi wao kama wanataka kwenda shule inabidi wamelala na vijana pia wa pikipiki ama vijana tu wengine huku kwa community. Ringana na gikundi giki ari baingi bateyaga macukuru na gutigana na kithomo nontu ba mathina nkuthomo no mono kuri kwagia tauro cio theru. Sasa na pia especially sahi shule zimefungwa, tunaenda kwa community tukiinform about education. So inabidi tumekuwa na meetings kwa some halls, tunawapea hao tunaambia watoto wasichana wa community wakuje, tunawapea pads. Watusaidie pia hii mambo ya kuleta pants shule,
kununulia watoto vitabu. Unapata pia shule, unapata sana sana mimi nafunza junior school, unapata mtoto hata anavaa uniform imeraruka. Bahuritie thirikari kunenkanira mbeca ira ciariogo cia kuguraga tauro cia utheru kunenkanira macukuru kiri Utonga bwa mamilioni jambeta ne botigiboete nyuma ya mwanki kumira mutaene jwa shauri Embu nkuruki ya nyomba 20 niyete na kuthira buru akaribariuga igeria ria kuonokia into ne biremete buru ende bwabata ne ati gute muntu uragwatikana mutinone jo Rita Mwaniki niwe uri na riboti ije. Indo cia mamilioni ma mbeca ni ivete vuva ya mwaki gututhuka gicagi kia shauri utuku wa kuramukira umuthi. Makiria ya nyomba kivao cia andu kiumbe ni ivete na varia matanavota kuthara kindu wa kionthe. Kiumo kia mwaki uyu gitinamenyekana. Twitoro ni twegua mbu twaramukua ni mwaki na ni twaberwa muno indo cionthe cinja twina gwa gwikara twathita nginya ndumumwira ina guku aria mathiacaga na mete twamaruta nja ingi mwaki twambiriria kuvunja kuria cukuru tukirutaga mai tuguka na ndo simamoto ikiwa yuke simamoto none atutethia na varia ekaria ya shauri magwatanirite na ngari ya mwaki ya kaunti ya Embu mavotire kuvuria mwaki ucio niguo ndugatambe nyomba ari ciengi no ngai ni mwega tondu ndagikari wa icio kwi mundu wavurira simamoto mwaki na mathimo na ni mavota guka na ni twavota kuvuria mwaki ucio kuringana uria twavota kwageria kuvuria mwaki ucio no wa tuika wa kuthimika riria kwagia na andu wa kuvura thimo kula kwa simamoto guku makivoyaga utethio kuma kuri andu a wendi mwega niguo kumateithia gucokereria muturire wao ringi ni kuveu angwa kuvita maita mega na guku ai ne maita mengi kwi kuvita ino atuwende muno tariu ni natigwa ndeta yana ikindu no tutumbikirite turi anjwa makire na kio nyumine nyomba na kio izo cienge cionthe ni ciave na kinya tuci ngoragwa nacio cia kuruta ero wa mbao kana kene ciavirira ura nengigwa andu awenda ni mwega mauke maturorie na ritho ria ntha tondu kwina andu matigwa matai na nkinyagia kindu na mo mainja matai na nguo kama racarirwo nguo cia gwikira. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akoroba kanisa ya St. Joseph Egembe ni batariritia chiari gukonie kugimaria na bao kagitene ka karutha bakiari akoroba baugete anaba grade 6 batakinyira kugimarwa na kwa ubaria bakubanga kuthithia untu bobo batere buru ni aria kinya batariritia chiari kugimaria na bao na njira ira yagirite ya kinande ngerekano kubaikia biuthurano ne tabia kanisa bobo ni tabura tugutarirwa oringene Dennis Muge Gitumi kimwe gia kuruba kanisa ya Methodist Nyambene Synod kwambiria ntano cia BG baria athira bonere ani bakulda ntano ni cia gitene twambiririe ntano cia kanisa mapena manonto thai yoi mwaka ywa 18 twina miaka 17 tukithige manto yokumaria twamenyere ana beto ibakura ni ondo ntano ira twatura na cio mbere chekimiru cia tesa na mono ya kanisa turakara nthi turi ngwataniro ya kuru turona itubaterie kwambiriria alternative right of passage kenda na betu bamenyerwa na njira njega njira bati uteswa no ntuna kimirune ana betu ibatesa wa mono batonya nyomba no ntubura ndaka cheina ichewa utano te muno ya mwangi nyumba obu to ya kumenya mwangi yo thayo nyumba no ntwana bakuma go bakaura muno batumirwa ndaracha bakawabia kuria bateswa muno inyage kuria iro twachwere njirengi ya gutanana na njire njega indi tigo bari kanisa bariuga batitete untwire bwa Amiru sabareje twetete otana itana ria ndingori dia ithalie nionto iturathiririe kiramunya kia kaberia tokinya muthia yo kaberia kiramunya nende twetete ndingori yethalie twauma utwete kobia yethalie tucoke twete kaberia riu ende kenda tuthirie tano riu kwa wende ni itucoketie anto musingine jwaba imenya itano na kinya nthuki ni onto ne buthuki muntu ate komenya nthuki yo niriku na ate komenya kinya no etano ririku na no mwanka tuthie turi Amiru babea
bakuthiatana na mila cio nontu bara bate ya mila cio kabathira na tu iturauire Nyambene Synod akuruba Nyambene Synod tucokie muchingi na tucokie ara Nyambene tugura nontu itano number 1 ya tana iro nturuba mbere rio nthe batana iro nturuba na nionende turacokerie mbere ingi nontu itaniro ne biaurire onto te public land te itaniro na tu tochokia nturuba anto ana batana iro njirene me mwana atemana rio no njirene mutani atano yambitie kura muntu na bunge baritira na mbentano cia BJ bithiritie grade 9 indi 6 aciari betu itu baromba na wendo bunene ibomeria na ibetere ana bakure ana bakinye grade 9 nontu batano ba grade 9 bagethwa bare antu baikirira na baita school bagethwa bare antu bakomea kwithwaniria ni untu rutano ginya githa itukuweta mantu ya kanisa area yetu rutano no mwanka kwi mantu bakaritanwa ninkuyite andi muciari nontu indreithetwe kanisa ya Methodist ni utana rinde ya kubathikiria nontu bauturutana na ndaigwa mibango na benyo mibango emia nontu yokuriana na njira ya kithomo ikietu mindetete mwana juju okwa ja gutanirwa nturuba. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, kanisa ya Methodist ya St. Joseph, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Katucoke kiri rugono rwa ukabere aria kariba chogoria na mara ni boriti mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara gwita na mbere na gutetera mwankajo kaunti ya Meru na Tharaka Nithi mono na area ya Ellis rikuoneka gukuchanirwa ni aria bakathite mubunge ujo ni tagari ari amwe bakari bagicigo mbunge kia Marende ibebumiretie kuthetera na nkinya gukatha mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka Gitonga Murugara nontu bwa kuthetera kaunti ino tio ni dengi tukuga ni Gitonga Murugara ni gututetera na gutugwatithania atwariria mwaka wetu na Meru county na atugwatithania ugu ni butukwenda turenda mutongoria tou akugwatithania antu tutikwenda kulwaga na Meru ne neighbors betwa kogu ne denkyo riu lekiaresi gakuratwika ni aigoji ward asoka tonyerao adia tutetera negamba gwatwika ri gucoka Tharaka Nithi lekiaresi ni ya Tharaka Nithi te egoji ne tukumwira asanti muno no gwara tutereterere lekiaresi bariuga matheta ma mubunge Gitonga matetheretie kuthiria nkujanio cia area ria Ellis kirima gia Kirimara kirima kira bakuga igio tonga bunene na nkinya utethio kiria kariba gicigo mbunge kia Mara na kaunti Tharaka Nithi ngima ngukenera muno nuntu bwante to ya njinji ya gutwika ni agututetera muno na ningwitikia kuringana no gwara tuteterere Elikeresi itigacoke mweno wa Meru County ningwitikia antu betu ba bonda otogwe gujaga wonaga asonko beja nani ndakajia tunitweka kapota ndakajia tuniyeja kwa miligo ya gwitia nawe Elikeresi leu tweta antu ba bonda ninkugwa ndi mukenu muno na nkagwe ne thank you njinji na gwatwika gwigite ukenda kurungama 2027 tikakeukia MP ugaejo twire twa antu ba bonda tukagwata njara thank you Gitonga Murugara onto ebonete rwarutite wa gutetera eria rire to ria Elikeresi na gutetera miaka icoka gutwike eria riu ri side ya Chogoria atranjiri Tharaka Nithi county titwe tia kariba Chogoria tukigwa tukenete ni untu muno onto bwa atwika te rio kana eria riu ndakajia tujia boda itiona wira aitukana muno le bakwa twapota le asonko bejite Muthia baugite gicigo mbunge kia Mara yura iria nkuna mwanki na ibwega wanabo baraithiritwe na ritho ringi Gitonga Murugara na kubaretera muchere ta guntu kura kungi ndigwe gwiatongoria betu ba Mara bakunegena bakiuga ni tukureterwa micere niyo ndiuga njinji ukaumba guturetera uo no ukaumba guturetera una tirera tweba otu na mtu aoti otebwa omba kolotha ana gote maendeleo omba kolotha oti koguo kaleterwa kamucere kau na gapaki kega ninda na kaluma
Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maramu, mbitagwa Martin Mugambi. Hau ni twakinyira muthia wa nteto cietu ceru themwe tucemanie ntuku ya rojo kiri nteto ingi cia weru themwe na kinya cia thaitha tukagitene gaka kamutigenjarene cia Martin Gichunge Ndula na mubango jwa gichunki gia siasa. Retwa ni Maureen Kinya, mwonaniritwa mathithio ni Rumi.